aron ka lipin pen inuta police helike up utu driver phan patahini helike up ফিরাংকে আপনটা হিলিক পেনকে আপ জি ফান কাবই আমি সাংবাদিক বুলি পৰিচয় দিছোঁ আমি সাংবাদিক বুলি সি জানি বুজি সাংবাদিক বুলিহে আৰু মোক হেৰি এটেম্প কৰিব বিচাৰিছে আপনার si bangso police aphan lang ikha lapen chini ikha bangso police heno utu driver lapen ti phirangke aphan hili pen ke ther mate ke ap ji phan kabodi so dipu police station aro dipu post office athengno police checking point alo utu driver lapen ti inuta phirangke aphan bank fire patai hini ke ap laso along kopi koson ma pubirta kiri dunjia phan nisani por karbiango aphirangke kar dunjia phan men dunsi bangso police bang men ahile jet samsi helepen apran kar mutie phan borilo sistame bangso hele amu pen joglo bangso lam arjulongsi hamphang so tum bangso police aphan arona tengpen insai nangji lapen bangso boreng ang hoi pen than pet nangji pusi te hangpon padu men hile che santlutsi hile ke ap laso putha bangke kabilo charlia song hin pen tuma hin pen condemn lo pen lang komat si laso hile ke ama alang phan bangke niltum hin pen sotak pinrem lo gor lo alang phan bangke niltum chun sarkar phan chuning re bangke alang phan immediately arrest ni kunat aron lo police de hile ke aplong bangso police aphan ahok akan sai pijima Jongsi nuda perang ke aphan jongsi heli kaman pen ke ther pulute four pillar of democracy jakor kunapla dipu pen camera person kangpura teron cerap cetudun pen birta pangda phone Vicky Singh News 24 Karbengla